Sad ćemo Bruni odbrijati bradu. I know. Kaj ti radiš? Evo, došla te malo posjetit, da vidim kaj radiš. Posjetit? A dosadno mi je. Nemam zadaće, imaš. Ma ne, nešto sam malo. Oh no, oh no, oh no. A few moments later. Jao, gle ovo. Gle rupetinu. Čekaj. Jao. Prvi put u životu da bi uspio cijeli challenge izvršit, punih 30 dana i time zadnji dan obriješ. Ajde vidimo kak sad izgledaš. Evo ga. Hvala ti na još jednom neuspješnom No Shave Novembru. Danas prankamo mamu. Da. Vidio sam jedan prank na TikToku koji želim isprobat na mami i tati, tako da nadam se da ću uspjeti. Ovako, trebaju mi Oreo keksi koje ću smrviti i nakon što ih smrvim istresim ovaj cvijet. Istresem sve kekse u vrećicu. Tako, sad ih treba istući. Kaj doslovno kaj ovak nabijam, kaj? Pođi šanse da će mi puknut vrećice i da sve ode u... Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo. To. Pa tak je la. I to. A mislim da će biti dobro. Znači trebamo smrvit keksi tako da se ne kuži jel su ovo keksi ili zemlja. Kako da je to? Tu. A da, ne ide ovako. Opa, čak sam i uspio. Sad trebamo nalit ovo u cvijet. Ja se samo nadam da neću zahvatiti s pravu zemlju jer onda gotovo. Aj, glumite sam da gledate televiziju. Sti normalno? Če vi probat? Še nisi to kokica? Mislim da će malo bolje okus biti. Tako si dobro. Aj, čekaj. Šti malo. A neću, Bruno, kako? Ajde, kusi, fino. Neću. O fino, ja sam prije pojel. Ajde, tako. Ja sam tegu cijelu pojel prije. Ja sam prije. To šti malo. Neću, ali nisam mulje, neko. Hoćeš ti jedan? Daj, sti normalno. Ako umremo svi. Nije tako loše. Zemlja je zemlja, ali je. Sutra se ne kuha ručak. Ok, mislim da je došlo vrijeme da napokon izvagamo Zaru. Zadnji put je imala, mislim da 11 kila. Ili je? Ja mislim da je imala 11, tako da ajmo sad vidjeti koliko sad ima, nakon, šta, mjesec dana. Ej Mišu, ej, koliko si, jo. Ajmo te izvagat, ajde, kooperiraj, molim te. Jo, gle kolika je, ubit će me ženska. Ajmo Zarice. Ok. Čekaj, nema. 86. Koliko je to, čekaj. Ok, znači ako ja imam 65, ona ima 85, 86. Ženska ima 20 kila. 20 kila već ima še. Gle koju šapu ima, gledaj. Gle kakvu šapetinu ima ženska.